Nda ndi khou vha ṱanganedza kha mupo ndi vhathu tshipikwa dendele ri tshi khou nyaga uri vhana vha vhavenḓa vha ḓivhe u vhidza zwithu nga nḓila ya luvenḓa lwo ṱambaho. Ṋamusi ndi khou nyaga uri ri ambe nga ha liakhatho. Liakhatho ndi musi muri wo remiwa ha sala tshiguthe. Hu ya vha na maṱari ane a mela nga murahu ha musi muri wo remiwa ho sala tshiguthe. Hafhanoni ndi tshiguthe tshine ho remiwa muri, danda ḽa hone ndi heḽinoni ḽi re hafhanoni fhasi. Ndi khou nyaga uri ri ambe nga haya maṱari matete ane vha khou a vhona hafhanoni o melaho nga murahu ha musi ho remiwa, ndi one o no vhidzwa upfhi maakhatho. Heḽinoni liakhatho ndi ḽone ḽine Yesu Kristo o fanyisiwa naḽo kha bugu ya Yesaya 11 hu tshi pfhi liakhatho ḽi ḓo mela kha tshiguthe tsha Isai, ḽe ḽa pfhi muya wa mudzimu u ḓo dzula u khaḽo. Musi ho remiwa muri zwi amba uri ri vha ro hangwanyana nga ha mitshelo, fhedzi liakhatho ḽi tshi mela ri a kona u vha na fulufhelo futhi ya uri ri ḓo ḽa mitshelo. Ha mela liakhatho ri a ḓo zwa uri hu ḓo ḓi dovha ha vha na mitshelo, nangwe zwa lenga mutshelo u ḓo vha hone. Ḽo buliwa, Yesu Kristo o buliwa sa liakhatho ḽine ḽa pfhi ḽi ḓo mela kha tshiguthe tsha Isai, hapfhi muya wa mudzimu u ḓo dzula u khaḽo. Zwi amba uri zwi presenter uri hu na vhutshilo kha liakhatho. Ha vha na liakhatho hu ya vha na mutshelo, hu ya vha fruitful. Ho pfhi liakhatho ḽi ḓo mela kha tshiguthe tsha Isai, muya wa mudzimu u ḓo dzula u khaḽo. The rod will come out of the stem of Jesse, the spirit of the Lord will remain in it. Upfhi muya wa mudzimu u ḓo dzula kha liakhatho. Yesu Kristo ane a representer mulalo sa mukololo wa mulalo, a representer vhutshilo. Zwi amba uri ri a zwi ḓivha uri ha vha na liakhatho hu khou ḓo dovha vha na vhutshilo futhi na kha hounoni muri. Zwi sumbedza uri hu khou ḓo dovha vha na vhutshilo ṋangwe wo remiwa. Mupo ndi vhathu, tshanduko ramuṅanga.